Mi smo jedini brend u svijetu koji proizvodi propolis za pse. A sada smo prisutni i u Sloveniji. Danas u kratkoj šetnji sa preslatkom mapi saznajte odgovore na 5 najčešćih pitanja koje nas ljudi pitaju. Pitanje pod broj 4 nas ljudi zaista često pitaju, a jako je čudno. Ostanite do kraja. Idemo. Propolis već stoljećima pomaže ljudima, pa smo rekli zašto ne i psima. Ali ne bilo kakav propolis. Stvorili smo propolis bez kemije, bez alkohola. Prvi propolis u svijetu koji je 100% prirodan. Identičan propolis kakav rade pčele u košnici. Baš ovako smo i mi sjeli i razmislili koji to problemi najčešće muče naše ljubimce. A to su imunitet, probava, koža, dlaka, alergije, problemi s kretanjem, starost, uznemirenost i sl. Zato smo uzeli ono što najbolje znamo, a to je čisti propolis i pridružili mu druge prirodne sastojke koji rješavaju te probleme. Naši proizvodi nisu magija, one su priroda i zato im najčešće treba barem 2 do 3 tjedna da krenu djelovati. A mogu li ovo ljudi koristiti? Ovo je pitanje koje zaista jako često dobivamo i odgovor je da. Našim psima ne bismo dali ništa što ne bismo dali djeci ili odraslima, tako da su svi naši proizvodi 100% prirodni i 100% sigurni. A što ako proizvod ne djeluje? Ne želimo prevariti ljude. Zadovoljstvo naših kupaca i zdravlje naših ljubimaca je na prvom mjestu. Zato nudimo 100% povrat novca onim ljudima kojima proizvod ne ispuni očekivanja. Hvala vam na gledanju.